Wega sana Nkethi Cheruki riro ntuku ya Jumatano tariki 15 cia mweri wa 10 mwaka uyu turi wa 2025 ndina wirigirwa atirukiriro ku irwethirite rurutha rimeniro kwa muthoni wa kiramana rubuina ndina itumi bionthe abiochokeria ngaio kirimara na iyo mbenkatho ko atogeni akirindeto cia Meru TV rukire ikilukite ndeke mwaka nyuma ya thaye mwecherukire kumba kwithira achirwa ma ine cio chiringite biongo bia ndeto akirindeto cia Meru TV rukire ura wari MCA wa Nyaki West Wijikene ya Martin Muthuri nende na chumiritie na ukatha angwatanirete tena mbere na kumba kwithire kioneka kaunti ya Meru ya gatigati ya gaseneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi na kinyangabana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethi Nkiakiwa nende ngwatanirwe ya atira Meru ibakumba kwethira bakiguneka na mirandi kinya kumakiri thirikari nene riboti ya mwandikitu wa ndeto Mutugi wa Kiambi. Martin Muthuri More kiongozi wa MC wa Nyaki West na akathite ngwatano ya kujeri gatigati ka gavana Mutuma na seneta Kathuri Murungi akiuga ngwatano yeje karikia na kinya kuthara mirandi ya witi na mbere kumakiri thirikari nene. Gavana na seneta betanite gwitanire kuge nikienda bomba kuthara mugate jwa Meru ndera national na ile ambechire chutumira county at least na chunya chitira antu boega ngugi. So that is what I can say. Bibyo mpomba kuga ndi mutongeria na ituambite kuona goodies from this unity. Haito na gakoromone. Thino kuigwa at least tureteri into the state road. So all this irija na antubwa unity of our brothers, unity of our leaders. Na ito ben courage turi atongere tubagwate mbaru nikienda na bomba gwitithia Meru na bobo ne nyume atongere baba boba ire gutumiria kuritanira ngui wakwe kire mochema najwa kurugure mubira jwa gavana sikapu nteresha maili 3 mochema najwa kujerera makareka ja kuthiurunka kire mitanda igurure gakundi karauga one time na inyatu tubu kuigwa kidogo twa one time iba kumenya tukaura na ntorera Mumeru mustarabu Mumeru nendete gwita ngugi na njara ciawe Mumeru atenda inya kwego muno Mumeru enda gwita na njara ciawe atonya mundene jwawe akarima akona into biawe na akathomithia twana so aba kumenya rira gukindro kwina urumwe ndene ya Meru level 5 jere igwitiri to level 6 ikathithwa na batona gintu gya kwira antu na kukai antu nau so that's panic which is there nio kuona antu bakiambiria kuthithia tu video tu orongo nio kuona antu bakiambiria ku panic but let me tell them revolution will work in Meru na how Meru ikona a lot of blessings na ikona a lot of services but kintu kira tukwenda kuigwa turi atongeria ni about service ni about development in our county na kerere uchonde bukuigwa chiringwa kabate kwenda gavana na senator baitaniria ngugi nantu bakumenya urumwe bwa gavana na senator ndene account ya Meru bahabwe ibwije antu bagwatanirite kinya president wengwa akabathikira ni ara kiongozi arombete atongeria kuwakanya bara batari ne kenda bakaritira mukari wakawithire ngugi iretio yitare kuga kwambiria campaign ibaye atongeria bara bathuri kanya baye gavana Meru Mutuma kanya baye senator Kathuri Murungi kanya baye MCAs kanya baye MPs kanya nikenda bomba gwitira Meru ngugi igitare campaign 2027 ye kuraja muno thaiji ujo tukeja gwita siasene utigi ntu Mumeru akokithia kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi. Mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi no ntubo twambiriria ndeto cia Meru TV rukiri na njira ikinyanilite tuketa na mbere na ndeto cietu ni atenende ko kaita kara yikwithirite kwina mpangaratano kanichene cia Methodist na ranende agekundi kia thiatika na Kristo bakanisa ibatwikite na kumba kuthira baichunkumania na kanisa cia Global Methodist Church bakiari bameneretie anene utongere bo kanisa ibakiwa nendika kwithirite kwina utumiri buthuku bwa utongere bo kanisa cia Methodist kaitene kuiba kathete
ura wa representing bishop wa tene wijikene ya Reverend Bishop Ntombura no tuba kureta there na ngwataniro kiria Kristo baba kanicha chia Methodist nende abaruorerete kanisa injaro ya Global Methodist Church riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Tweba GMC. Tweba GMC. We are punjin GMC. Tweba GMC. Ruarero na oke tweba mbi. Bado tweba Global forever. Ane ya Kristo ba kanisa ya Global Methodist Church Mbaranga na barabara Irunguro presenting Bishop Ntombura na Reverend Kome. Araba gutariria kaumo ko kwathukana na kanisa ya remo ya MCK na weta kire GMC. Bakiwa gitumi kyo weta ni utiela kwena thero wamo na kuona Kristo bari na anto aya ya kurombera Murungu. Muga David kuma Mbaranga Circuit. Ira itongeretwe I presiding bishop, our presiding bishop Reverend Ntombura na Kaome. Our minister ito muendrete na ito kuwa Mbaranga Circuit ikanisera ya rakiama kanisera itongeretwe nama na kanisera ikirete Murungu. Ibo to kuwa toriwa baatu to diereto weta Global na to dekinyeretwe toriwa it is our own son na toriwa Ntombura kaya na katethana jia na atethanĩtie Kenya atethan East Africa na kila mahali anapeana tegeyawa na ibio ntutukua nontu na tuonetie kwa kueana Mbaranga Circuit katueana kana nĩ atia ntwire kanisa ene itarira ya muno na tutwire na Ntombura araciarirwo nkiona ari kana arerwa akiona uti mantu ndona ya Ntombura yathuki na Ntombura niwe tukwenda tutongeria nende no tukura thina itarira ya muno tukura thina itarira ya muno na tutikwenda mwitie ari kinontu na tutere mwiti na tutere ariite miaka 5 atakija ku tukuria miaka more than 5 atije gira kwi ngondu chiao iria Mbaranga miaka 5 tutirari urithine bwawe na Kanyaru na ginyau utumio gwirwo ne ya superintendent minister Kabanguri imwana ntore atathia ate kuona boto karire lakini rira tuona muturithia ile bayete kubangura mibango burungu ra twena mbi muntu areyete gutwa amani ndene kanisa kugetha ndene kanisa niko gutina thiri ate twe ni kuiyo bwa manto ya kwarwa ni ya kumeneria ukristo bwa ndene ya Methodist toibo bado tumiria ringi kurumangwa na kuiyo bwa irumi bikirumana na ndo turi antu banene na kinyana arao mekire antu bande guru bara bangi batiche Murungu no bo bagwithakia tondu bo tukuona maana ya kwetha twendene endini eu tubati kwetha twendini nere guchwa Murungu na kuthothia nama na utheru antwere kanisa ene na eka ndathambire ithina ya antu bau bakeu antu bau baitongoretie bongwa na ibu antu ndathambire kou Nkuluki bakiaria barua bone baneri Irunguro tongerio bo presenting Bishop Ntombura na Reverend Kome bakiwa ni bonete ni athenjeri bari na mwito jo Murungu no tenkanja kanisa ya ukira na rutato rweta na mbere onto our bishop mwiti na aremerwo ibatwe na aremerwo turethia itware therwe Kome Reverend na torethwe ipimbi Ntombura na tuona eu nio njire weta ibo tokuwa kumerua reto ria after Kome na Ntombura na twamuthiata batwe arithi betu arithi baba turithia ru ari ni Reverend Kome na Bishop Ntombura. Thank you. Tutena bangi ku na ito jokia kaga Murungu nini kwigwa urithi na brande kire Bishop Ntombura na Reverend Kome ni kutuibete tu urithi na bukwewa no ntuborithi ya yange yonde yarareo na ra turarayo yatatumenya na ngondu ni bati kwethira ikimenya murithi wakyo ene kundi ke utule zai no omwathani ete tata na ibu tudathambire kutoire miaka iu yonde miaka 8 no te kintu kyo ndona kibau
ende note muntu unge twitekiria kinya ruare akinya ku Nkulukine baritete mbitwa kiri barabara na njama ya kwaragania kanisa ye na kureta wagagia araba kiaria badiua itukuromba bamwe peace of mind atongeria antu ba Murungu atongeria kanisa ya Murungu guthuguo yes nontombi antu ba kaba ututhini otheri utibyo botwetia na tutimenya wero na mundu gietania maicha batue itonete wero ukilukira leadership ya Mr. Ntombura na Mr. Kaome. You have already illegally taken Baranga spiritual leaders to court, despite the failure to provide any pastoral care to our circuit for more over 3 years. You are not a trustee to sue anyone. For nearly over 3 years, you have been systematically dismantling the synod. kiripotera Meru TV kumatia nyembeta wa mwende wala iboni Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni no ntuboronro na njira eliku arimi bakuma gicigo mbunge agiatia neisti bachumirite na kubiro kunenera bachokete nkatho ke mubunge wo mpuru wa buri no ntu apo baretera mboleo ekwanda akwe bakiarine ndi bagwete ko kaita kara ya ibethirite bagita ngendo cia kuraja na gwita kuyukiria mboleo ekuraya ntubura nende butumite kinya asiesi wa urimi kaunti ya Meru Njanaru Katangu gochoke nkatho akimpuru wa buri no ntubwethi theri araba gwete nende bo bari kaunti ya Meru bagatigiri bakwari mibambe ucia kwanda handa msimuturia wa thirinje mwandiki wetu wa Ndeto nare na riboti na njira ikinyanirite arimi kuma gicigo mbunge iketiganisti muno subcontent ngene centro bechumirite no katha mubunge we shombu ketiganisti mporo abori kumane nawo kuba kwitha kibaretera report ya fertilizer nterecha tigane centro arani baba wete ko kabere bethirite bakira thina kuba kwitha gita kura fertilizer nterecha mutinda mawa kana kinya nterecha murere ende mwankira thiba kuba kwitha weka mukira fertilizer ya kwina bo nkatho ngusofia no ndwa mweciwa wetu mporo abori no ndwa kuturetera fertilizer kwina wetu Mikindori mbere na itware ya thina muno tureta kwira fertilizer Meru na ara sent kwa Siriombond nenge tukagira mauga ya undrare ya thina muno no ndendera fertilizer nyinge lakini okulokela transport tware mawa no kinyithia fertilizer na undre sauti nkatho na cia mwanya sana nondo ba kwithira mwangatha ikwe na senchi nondo ba visira inya turetaria kwena batwe tukethera tutumira transport nyinge nkatho ngucokia nkulugino ntu bokureterwa fertilizer ogwe tureteri ni mwesimu wa mpuru kawibwa ni nyankulugino ntumbere tureta kuwira fertilizer mutindwa ndithai tukuwira tora Mikindori yani mwesimu wa mpuru tutatugete muno ya undaira maua kana kaira mutindo nende na iru ambe yaira na nkuira itare ringe na ntona ko ina thina mbe yana ngatethoka ndi murimi na fertilizer ene tebetia na impanda into bikagwa kuringana na kusonze manager we shombu ketiganisti afu murikira nga awe temporo abori ayukete talira kumba kwithira kireta report ya fertilizer nterecha Mikindori nyuma kona thina ra mbethirite bakira wakaita kara ya arabethirite bakira fertilizer nterecha murire mawa kana kinya mutindwa akiwa na ndege shombu ketiganisti kombete kwethege kunekana kwetha kina report ile emortoro murire ngire nterecha tigane centro nterecha Mikindori kenda kuwa Mheshimiwa Mpuru ekuromba store twithira twini ono ntumi beto ba Mikindori na kiuchona tagatha baita kugura fertilizer na aramurire na bangi baita tauni na baita maua Mheshimiwa kuona mantu hiyo baregera sana aromba store twini o Mikindori na kumari umiromba ni umbite utetia antu betu sana bati tumairanga rama wita kugura fertilizer kuraya bamira Mikindori ya no tukumarira yombere kwa njira kuretwa itonete mwanya ninya production irio Kenya ni umbete kwethira itakia kwende intugira kwenda kubakia maana sana antu betu batiganie centro sana na batiganie isti yombe iba menye thirikari si ubashulikira na atongoria betu baire ndi ubatethia twanjirire ya William Samoei Ruto twetaki abangavana tukiaki MP wetu atiganie baire ndi ubatethia na bwankwenda baira bakamama ibature mapema beba ure fertilizer no twire othaina ni areterwe beba ure bachine na kura kenda batike kwanda lit no tutu ko mpretha yomba kuria kwana muno batwa antu ba alemafu itware mawe weta unto kuraya lakini thai toto tumira transport yenene ko ya Mikindori kenda to kwamba kinyila fertilizer to kinyila mote vyama inge
kuma ya mbathi kuma ya ndethi na kinya ibande otio gusimbukana inya na ndo bo batu itoweretwe muno no sokia nkatha muno ndene ya Tigania Central eturara Mikindori. Waziri wa urimi ya kaunti ya Meru Njanazi Katangwe nombeja kwitheka thampuro wa bori nontu bakumba kwitha gitira kureta report inte Mikindori akwa bageta na mbere kwitha kiwatane kendo tira bakumba tha kiuneka ora wite bakaria thirikari ya kaunti ya Meru na bakumba kwithira gitethera arimi na mbeo ya kwanda nyuma mpuro wa bori kumba kwithira kireta fertilizer. Na chokerie katho muno mujumbe wa irieje honorable mpuro wa bori nyombeji nwe wa kanire yeja tontu boga ya gwa atalirie kugira njega huu tutende kuona nyago ikafatalize riko yeje lakini nukuona space njega ikiriete twe na nitheri na ite congested na kinyaba taraise wingi yeja mutike kanga na space ine atu tukabuteri na tukabwikira next week be weekend na nibubu atuteria kunenkanira kire arimi nontu boiboije lina ciari. Kiripoti na Meru TV kumatiani mbechanda msimuturia wathirinja. Nibega sana mutegeri wa Meru TV no thwa wetana mbere no tuthiatira kindeto cia Meru TV rukiri tukiura gatanta amwe ruri mwe komwa kantere cia Tharaka-Nithi na Ranende antu bara baturi na mawathe kuma kaunti ya Tharaka-Nithi bachumirite na kuri thirikari ya kaunti ochumire na kumba kuthireki ba utetho kaita akwa kaita rakinya bakumba bakuromba abethera bakirikano na ite mwanya utongerie ne bari ite yakire kaite karabaromba kuthira bakiewa mbeu cha kwanda barentere cia Nkondi ire Tharaka riboti mwandike tugwanthe tondagara waiguna. Imbeto yanto batwira na mawathe kuma gicigo mungeke Tharaka bakari bari wandini ya Nkondi tuba disabilities tuka consider wana mbe kugana antu tutarago ununtu antu barabe na nyaba na la community ni bo bari bangwa round chionde yaya mwankoyo bakegwa yaya mwankoyo nge bakegwa lakini tuba disability turegwa twewende tugitagarira mianka jiri tatu tutegwa so ende ni kuona kweno batu bonene excellence ngavana ga consider antu ba disabilities kurukia barabage ba community nontu bo bena kainya ga kwishwira na jirachi barete mama gitara kuthaga nombe ya kwani thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi kiririkana wakaika gitaka mbura akwani ugunko na totigi tomba head nontu mbeu na twanenkerwaga ikundi yakwa yantu 32 ntiko na bora omba kuga mebuko enu mobuko yuwa enu yanenkanwe tano tugaera grupu ile ya tigara kwa gwende tukuromba tokero gukurukira sub county ademi na han tabo viongozi baraba tumitodenia Tharaka-Nithi Tharaka South sub county baombe kutongera mbeu inu na iba autoritaria gwirembe gamono na kathigira so igitari abo kurutha delivery ya mbeu make sure bokurutha bokuyuke database ya anto bonde Nkondi wondi kana Tharaka constituency kumenya anto bonde ipagana ndero mbare okere thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi igutigeria bakonyagarirwo mbeu gwakira mwankata bara bangi muthomi tafadhali kaitaga kunengaria mbeu kairi atukonsinde ukirukira tukubita mulema kuwata kumba ukira ikabindi akamatuna na pikipiki anitoku na kutumia mbele chake tafadhali tukwa muthomi kwa heshima kuma gicigo mungeke Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ndagara waiguna ni mwandiki wetu wanthe tukumantere cia Tharaka urira mbura yeregeri kumba kwithira ikiambiria kuura nende akariba kaunti ya Meru abai na kintu kya kuweruro nyuma ya ngavana wa Meru Mutumanto Ethingia kumba kwithira akiambiria mutaratara yotira rimvaiba kuona mbeu injaja kumba kwithira bakianda akiaria ngavana awite nende mutaratara yo atira rimi bakumba kwithira bakiona mbeu injaja kwanda ira cha batethikinya bethira bakiona imira abibie yendera bakwithira bakianda riboti ya mwandiki wetu wanthe tomwende olaibuni nayo ntuko ya ruare ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na ruorete mutaratara yo kuoyana mbeu kiri arimi arakinyite kiricirio mbondi ya kiru arakiaria wete ari na mutaratara yo tiela arimi bonthe ba Meru kaunti ni bakuona mbeu bura kubatere mbeu ni irejire iguru into kia mbere na nture mbere kutuganiria ni antu bana ndui kwikunge buraigua mbeu enekaniri nene ya Meru iji niturite mbeu tukimenya ontura
ina mbeu ile ya ndawa na ntureji ile telimbeu ile batire kwandwa rutere rurwa kiigwa twina variety kana twina mbeu type itandatu kilo cionthe ira twina cio tukaeya na Kirimeru ni 58 maana yana ya 26 kilo kana pakiti ira sie packed 2 kg per packet ni 29 maneri ye 13 kamwire gavana wetu no gitia au kama mubira nyuraria kwa kwere Jumapili jokerekia bila ndio kino stand mwisho koinga kabisa au bana yombeo ete melapeta na unange koronchero neonera onchero bore yake bwana urende kwero koronchero mubira koronchero mbeu urende kwero aitana mbere ariwa nkulukia kilo 58 cia mbeu ikanenkanirwo kuonthe Meru untu akwate mbeu akikinya batalaise mauru yanthe kuma kiri thirikari nene nekinyete Sirio Mbondi ya Meru akiwa atiela yukinyela arimi muno kiri Sirio Mbondi ye yakirwe na nikenda bakanisia ngarama ya wito micho wetu ya antu bara batina uwezo inakethera narwa ikuona itwire twinde endi muno bara tubatire gutethia na mbeu tia tubara batina uwezo kwa kura mbeu loi nikenda kinyabo tubaukiria twi thirikari ya Meru County kenda twithira twina maketha ya meya ni lazima twabonekera mbeu kwina program ya thirikari ra nene ya kureta fertilizer subsidized kana fertilizer ile ni itwe maguri tesa basawa so kinya fertilizer ni yite kinyite Kristo ye twira nene ya mutindwa na twina mubango yo kureta ya kinyara toka distribute kiri sub counties including the sub county kanisa safari yenu wita kwira mutindwa kana wita kwira kuraya tuboretere akuine kenda kumba kugurira akui kiripotera Meru TV kuma Kirwa bore mbeta wa Mwende Walaiboni. Nibega sana mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Walaiboni no utwikira gatanta kire Ndeto cia Meru TV rukiri kilokete ndaika 20 yake anyuma ya thaa imwe cherukiri kumba kwithira achirwa magichunchi getu kia mbere ndana kira nikio agichunchi kia ukumenyethia ria karikite Meru Meru na kinyande guru ne yetu yonthe ya Kenya ndina ngatheti ya The Daily Nation na kinyanga ngatheti ya The Standard kiri gichunchi getu gibilenga chokera ankithira ngikumurikira ya ngatheti na ichio iyilekenda kumenya thiguru ya Kenya na kinyome ya Kenya ni bibiongo byombete kwithira abigitana na mbere ngatheti chimurikite mantu yegi kithomo ichimurikite mantu yegie ugima wa mwiri na kinyi chimurikite mantu yegie ukaria na kiri ngatheti ya The Daily Nation irangwete njare ni chiakwa ithara thaibo ni buothio bwa ngatheti ya The Daily Nation ndina wirigiro ati muringi okwa mbicha na kumba kwithira ikonya mbicha obweya nukona kwina mbicha ya mutongere wa Nthiguru ni president wa Nthiguru Rais William Ruto aikirite full uniform ya KDF irenjere moya gutia ntubana nukona mbicha ingine ndi kwina mbicha ntomurumi omwe au irekwirikana kanura kwirikana muthwanirwa wa kuraga GSU officer urarombere kwithira akiura wana rorantere chia State House kana mukaria wa ngiti chia State House yuna nyingi ndono chingatheti ne The Daily Nation na kinyanga theti ne ya The Standard mbitekeria no gokiani ni nchokerete na ngatheti The Daily Nation na kinyanga theti ya The Standard akenda nkumurikira yari ngatheti ne umenya ni bibiongo bithirite bigite na mbere Nthiguru ne yetu ya Kenya ome ya Kenya na kinya county ne yetu au ya Meru nchokerete nyumendeka chitikura ya kinya uwe ukaita kuraya